ner malaken yam ka nasdal content barwanya lingwa seme biya kamal ka nur online tv channel anda mandu ni shankosnyak gore jeno bana rwacha katin kondelat karodien jaw bana kwene rwach mishalat cha jang tinte ray which ka Uganda kule lanitin kon tinte ka hok shaka tuk ji Uganda bana jo me bana jilin ka do badana to kaje be kono dil ngajen wo mar ji Uganda ken South Sudan mar yone ke mar kwakne be kon jo me bana jilin mi jira mi jidit kwa same ka Nur online tv channel gore jen wojin deri subscribe ko de notification bell de jetwain comment take mi breach ada shwa mala shube ka ji ka gwas dan en payla rech ban jo me ban je chu kwen kel chala do ne sha ne ti sha jang tetere which ka Uganda tete ka okri chop ke kinadang die jude kudang jok ti wa chwere we ka Uganda te ka border gwada shwal ka tiak sugar factory land ka tiak sub county ka Amuru district ka northern Uganda kan jang do tone wa kan chaka tuk wuga ka Uganda ne ka ron kin dangro jen dangro widero la 2022 kan wukan winami ko bikan o ken bikan ko lak cause take a joy take a jol mogwa so na mo wa michigan wala dangwa ti yo pegan winami chere mangai kone jang la kana jen dio je ci korai ka kor gwade payo me dan go shige yet ke ji ko teoria gwade dan ci kan dor ji ko teoria ci kana mach ka chu pegmu di long chu liu ka jang gwade cha ka set up ji ko teoria dio je chan mi chene mo chana jeling kwan ler mo kwan jeling kele antame che jojen go ci Uganda People Defense Force tin cha jura wude shalga me bol mel shike jen shikan jang kir mi yadit kana jang bol mel to ko to kin dang di ku dang doktor chicken ka tuk ka mishala tiak sugar factory land atiaga mon jen mun me la rain to kere la ka piet ka ten ngai ko na rain to kere la to kere nang ka la to kere kam karaten mo mil herode chala do ne tuok na mo ka shanka baro ka pai baro weka shanka badda ka pai baro ron kina dangro jen dangro de dich wa chi security force dungji Uganda mentere wika Amuru ka kanetin quarantine wina mi chikala go ba jang de tie ba ka dil wo chre dwara ko ken la ken mun la ken dia match ko ken chigatin karun de shop ka diokan tam ne ka 2022 so ka ken cham kan jwa ken to ka jwa ken hok jane so chikan nok to toy ken ga shunang chikan la no na ka jen shanka baro mani ka pai baro pai wa kan chi ok chop ke kina dang ro gi ku dang die jen badak chikan ga joch ka kore shu ka ok chop ke kina dang ro gi ku dang badak wi da howel die chu kan ga nyoko mi joch kan ga ba ka jiken kel ne ti ke din ka header ke ni kon tela jang ten ko ok kan ni kon enjoy ke ji Uganda ke UPDF so this kan ni kon tin shi ni kon tela jang chicken ka joj wa 63rd battalion under the 4 infantry division kaji Uganda People Defense Force tin la mo ke yo kume South Sudan kirma yadi ka cha bu use bantama bol mel wa chicken jang to yikan ka joj kan nana according to the security official kan shi dinka ke jang chika jien chicken border chicken cross ka Uganda ke ron 2022 ka kwikure dana chito ka South Sudan kam nuare kan jang wa gwade dana shi ko chu tin wa chicken wo chicken wan winemi alo shi ka border ko ko ken bukan ko la kan winemi ko chicken gorno dongte ka kor buga chop ko chicken tere ko na to wodin winemi chigrin chawya pat chu man tam chicken gorno de ka jen chayu kap ko bom no kan biga del jen ko cha gorno bikan which bikan yar ka dobran chalat ke jeji Uganda tama o ken jel ke lora bang gwada dana cha gorno de ko tin so kujimo chine gorno o ken buten gwaza me biga jiglo jok
chajo mo chajalo jinono. The factory management has estimated that between 8,000 and 10,000 acres of cattle were being illegally grazed within the attack sugar plantation by both Dinka and other headmen. So Kennedy imagine octo shop ke kinda badak wuga kinda well. And ten wenamo sham ke juaj, you know, ka wakan ka jo kan telwarga mesha gorka kwiden ode kan ten and wenamone. So ne me agenda le road entame. So chana kumun ben ka real talk here. Ngumi mi joy ke jang Uganda People Defense Force. Ka kan Lincoln Road and lo let can kill, you know. Ko entame kan ede konen sham ke so Sudan lon kan ji Uganda kan ede kontin tin kwa hok, you know, ke kwa kwak ji South Sudan kwa kale chamaken ngum lokane longa madeken hok tin kontila hok ji South Sudan ke ok jane de kan ko wojo ko mondien hanga ken no jokan tun wantin ko wa ok bala ga kwalbo nan ken ka bom, you know. So na mamulat ken na shang anyok kirmi yadi relationship de ken ji Uganda nguji teditino me baog babulo jogo ka jano linkarodian ano ke kumji Uganda Museveni jani gan Museveni jani ko kenede kono linkarodian. Okay, so mugi kona alaken liangdian and liang kum South Sudan ken kumji Uganda chete ko de ji Uganda de kwa kende ka cham ji Uganda cham ken kwa South Sudanese nanaja kono waje nongni waje nong ka Uganda ka torbele bel non ka Uganda everything non ka Uganda mi jen gweje telemi ku South Sudan ko benefitin so nanga na kwak ko petroleum kan chamamo gold kan chamamo everything tin kon in latke ji South Sudan akene to chamamo ne so jak kuma Uganda ko betenial ki betek power mi dire long over South Sudan. So chang gorgan jen go kapkan juba kapkan korbo de gana kap korbo ko dana gorkan so reti karangai kon ken go to so de kon laro malat ke ji Uganda re wike South Sudan jega kodi benefit kele we kake everything we kake shebe kan naiten kon la ji South Sudan so kuje money gor ken benefit ka South Sudan chicken gor benefit chicken gor de benefit jega ke and gwada sha okulo wo witina wajen ki Atiak Sugar Factory wajen take 25,000 acres alo amun medita long mamun kuma dungje Uganda no so gwada malaken to kala kana latin ki rain to care so bikana kulo gono bikana wo kwak gwada dana chikana factorize and then ba kulo kwak kujimi ka especially ka South Sudan bo ko gabakeli we ka South Sudan. So jo me agenda na tuok cha jang cha ko wo ketelemi ko mi kirmi yadi delat gwase dan bon ji Uganda ba Mike mun dung South Sudanese na mabango da batel me chana latin ban min je ka la dodien en wana woniam